Guhita kaze kuri Togo Sport ubuzima kabisa ikipe ya Kigali ndetse na sfaxicien ku mukino wose wagenze kabisa nako tukubwira derby ya masyside Liverpool na Everton akinye wanzemo n'amateka ya no kuntu imikino iruka byagenze kabisa nkubetse gukora subscribe kuri YouTube channel twa Togo Sport ubuzima kabisa rero uri umuntu w'agaciro amaze gukora subscribe reka dutangire n'amakuru yacu CAF rero ayabana confederation cup rero ikipe ya Kigali kamaze gusezererwa na sfaxicien isigaye ihagarariye u Rwanda rero mu mikino nyafurika nananiwe kugera mu matsinda CAF Confederation Cup 2020 aho yasezere na Club Sportif Sfaxicien mu gihugu cya Tunisia kabisa iteranyo cy'ibitego 4-2 rero kabisa mikino rero mu mikino ibiri nicyo nicyo cyanze ya Kigali rero isezerwe nyuma y'umukino wo kwishyura bere kuri stade ya Kigali i Nyamirambo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 20 Gashyantare 2021 kabisa rero Tipero asigera atangiye gerageza gusatira ariko sfaxicien ikora urukuta mu kibuga rwiganjemo abakinnyi bari bashoboraga rero kuzibira imipira miremire avaga ku mpande isanga rutazamu Orutumar Alex kabisa rutazamu komeye cyane sfaxicien rero ibitse iki gikombe inshuro eshatu zose yanyuzagamo igasatira izamu rya ririnzwe na Ndayishimiye Jean-Luc Bakame ariko amakipe yombi ntiyabangukiwe rero no kubona ibitego mu minota ibanza y'umukino rero ku batamenya na kane umukino asigara yabonye umupira uteretse neza batiwe rero na Christian iza gutsinda igitego cya kabiri rero gitangira sfaxicien yabonye igitego cyo kwishyura kinjijwe na Firas Chaut kabisa wanatsinze igitego cya mbere mu mukino wabanje rero umusozi wahise wisumbura aho rero kuri Kigali yasabwaga gutsinda ibitego 4 rero mu mikino Kigali rero itari ifite Hakizimana Muhadjili wahawe ikarita itukura mu mukino ubanza ntiyari afite amahitamo menshi ava ku ntebe y'abasimbura ngo abashe gukaza rero imbaraga mu busatrizi kabisa kontantant sfaxicien rero yakoze impinduka ko Mohamed Ali asimburwa na Hussein Dago asimburwa na Hussein Kigali rero yongeye gusimbura ku munota 69 bamo Nsemana Eric wasimbuye na Biramahiri Abedi kabisa mu gihe Orutumar Alex asimbuwe na Ntamanga Tumaine Titi ku munota wa 80 sfaxicien asimbuje umunyezamu Bomo Dahmen Aymen wari kapiteni asimburwa na Karo Mohamed Head usanzwe ari kapiteni wa mbere w'ikipe ya Kigali yagerageje umupira mwinshi cyane iva mu mpande aterwaga na Ishimwe Christian ukina ibumoso ndetse na Rugirayaho Hassan ukina inyuma ku ruhande rw'iburyo ariko Shaban Hussein na Boubacar wari ntibashije kwibyaza umusaruro kabisa ku munota 90 rero bongeyeho iminota 4 kabisa ni inshuro ya kabiri rero Kigali isezera mu ijonjora rya nyuma rya CAF Confederation Cup aho ku nshuro ya mbere yasezewe na Adif Ahari Jadida kabisa yo muri Maroc mu mwaka wa 2003 mu gihe kandi mu mwaka ushize ikipe yasezewe mu ijonjora rya kabiri na Proline FC yo muri Uganda ku mwaka wa 2003 rero habaho amashanwa avuguruye ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup na yandi kipe mu Rwanda irashaka kujya mu cyiciro cy'amatsinda usibye Rayon Sport Barclays Premier League Chelsea na Southampton rero bikaba makirangiye igitego kimwe kuri kimwe takwimi na 63 kabisa ku munota 50 na kane ikipe ya Chelsea ate penalty ya Mason Mount rero birangira match igitego kimwe kuri kimwe bya Alex Kanti na Marcus Alonso baha amakarita y'umuhondo masyside derby kabisa derby ya Everton na kabisa na Liverpool Liverpool yatsinze mu gukina na 77 Everton itsinda 63 Liverpool inganya 2-2 banganya 0-0 Liverpool itsinda kimwe Liverpool itsinda 5-2 Everton 0-0 mu kari match ukomeye cyane rero sinakwizera ati ngo Liverpool rahikura byoroshye kabisa abakinnyi bataza kuba bahari kabisa ku ruhande rwa Liverpool ni James Milner Virgil van Dijk Fabinho na Birketa Gomez na Diego Jota Ewan Fabinho yongeremo muri defense hano mu gihe Gibomina Yaramina na Cavestro ku ruhande rwa Everton bataza kuba bahari abakinnyi bashaka kuza kubanzamo rero kabisa ku ruhande rwa Liverpool ni Alisson Becker Jordan Anderson Ozani Kabak Ander Robertson Alexander Arnold George Wijnaldum Thiago Alcantara Carlos Jones Roberto Firmino Sadio Mane ndetse na Mohamed Salah mu gihe kwanda rwa Everton ni Jordan Pickford kabisa Michael Keane Lukan Digne kabisa Benny Godfrey Seamus Coleman Ariane Dukule Tom Davis Richardson ni Calvert-Lewin James Rodriguez kabisa Premier League Fulham na Sheffield Wednesday Southampton na Chelsea kaguye ni kimwe kuri kimwe Burnley na West Bromwich 0-0 ku 28 kabisa
Liga Standard, Real Valladolid, Real Madrid, Saine, Elche, Eibares 1-0 kabisa. Bya Atletico na Levante ari 0-0 ku munota 12, Valencia na Celta ku saa 8 n'igice. Atletico rero ari nayo ya mbere muri Espagne. Italian Serie A, Lazio 1-0 na Sampdoria de Gene ku munota 69, Girona na Hellas Verona saa 1, Sassuolo na Bologna ni saa 3:45 kabisa. German Bundesliga, Borussia Mönchengladbach na Mayans 0-5 mu gice cya mbere n'ikigo kimwe. Frankfurt na Bayern Munich, Bayern Munich amaze gutsinda 2-0 mu gice cya mbere, ariko Bayern ntiwayizera igikorizi Korsor kubita Comeback Staba Köln na Stuttgart ni 0-0 half time. Freiburg nayo yo Berlin nayo half time 0-0, Schalke 0 kandi Dortmund saa 1 n'igice kabisa. Dusoreza muri shampiyona y'Abafaransa, Ligue 1 ndetse n'ikinyamakuru kimwe na Stade Reims, Nantes na Olympique Marseille saa 12. Ndabakunda cyane mwebwe mwese ukomeze gukurikira tubica no Talk Sport Buzima. Ndakubwira ati kora subscribe, amakuru y'imikino ntago zaburira hano, uzajya uhora uri update ku makuru yose bagezweho, kandi ukore na share sangiza abandi mu magroup ya WhatsApp na Facebook. Ndabakunda cyane, weekend nziza na hejo kabisa cyane mugoroba.